Mwiriwe mwaramutse ikaze kuri YouTube channel nizere ko mumeze neza. It's your girl Hoza ndagarutse kugira ngo tubane muri iyo reaction video. Mbere na mbere yuko tunca muri iyi video ndabiseguraho kuko naratinze maze hafi ibyumweru bibiri nka reaction video mbaha nshyashya abantu tubana ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Snapchat. Ndakeka ko mubizi nagize ikibazo cya wifi muri iyi nzu, so ibintu bibaho ntabashaka gukontrola kandi nagize n'iminsi y'uburwayi, so munyihanganire ibintu byinshi byanyituyeho. Ariko iyi ni indirimbo mwasabye muri benshi cyane, ntabwo naze kwireba rwose mu byumve kuko nabonye amadiyam menshi ati kuki utari kureba indirimbo ya Fernando Kazima Imana inkunda. Ni indirimbo nifuje kureba kuva yasohoka, kuva nabona ko afite gahunda yo kwisohora. Murabizi amafani y'umuziki mukunda, nanjye ni umuziki nkunda kuko murabizi ko tubanye, murabizi ko hari umubano w'urukundo hagati yacu. So of course tudatinze rero indirimbo mushyashya kuri channel ukaba utarakanda subscribe, please do. Ariko cyane ku bantu tubana hano kuri YouTube ariko tutabana ku zindi mbuga nkoranyambaga, ibi bintu zabisubiremo kangahe. Tugomba kubana no kuri Instagram n'urugero, Snapchat, right, na TikTok. Ariko reka duhere kuri Instagram. Nta kuntu nyumvisha ukuntu hano hari ibihumbi 20 hafi na 4, kuri Instagram hari ibihumbi 10 gusa. So guys, nawe mushire mu binyurabwenge, tugomba kugendana 5 kuri 5. So @Hoza mugende mukande follow kugira ngo tubane 5 kuri 5 n'amakuru yo mu gikari ntagucike. Abantu bakanze follow kuri Instagram yanjye ndashaka munyandikira right now, okay? Message zanyu ndaza kuzisubiza. Are you guys ready? Let's go. Kazima Imana inkunda. Fernando Wow, amashusho hano ndabona ko aza kuba meza. Ntabwo ari official video ariko ni visualizer, mbona yateguwe neza. Ariko aka title karimo wagira ngo akantu ko kuba ati indirimbo za gospel cyangwa indirimbo z'Imana. Ntabwo ari ukungugu zo zifite title yitonze, ariko hano rwose afite title wagira ngo ari kubwira umuntu, you know, cyangwa ari gusubiza umuntu. Isiragoyesha cyane uri gutera imbere, abanusha inzigo zabo zari zinyegeje, utabajamaniga zoba desu niwatera imbere. Ngo iyi si iragoye, ariko cyane ku bantu batangiye inzira y'iterambere. Hano wasanga twa tumaze iminsi tureba indirimbo ze nyinshi agenda akora zigira success, zirya amahiti. Umuhanzi nkuko nazo muri amezi ashize uri kwitwara neza, wagira ngo you know ibintu biri kugenda neza mu njyana. So after success mu muziki w'abarundi, ibintu biri kugenda neza, ari gutera imbere muri kariyeri y'umuziki. None ngo hatangiye kuzamo abantu bamuca intege, ariko nubasumje ifuza ko bokwama inyuma ukaguma basega. Yo mana nchirizira igikombe kindenge, mbona bansi baje sindamusiga ariko ndazi kuri ko control. Twatujambo, murabizi twatujambo dufungura imfunguzo z'umutima wacu z'umushaha. Twatujambo ko kudakinisha ururimi rw'igifaransa, murabizi ukuntu tubikunda hano kabisa. Sans faute, hano ari kuri rendez-vous ni Fernando tuzi again nkuko nakubwiye. Hano kabisa message iri clair. Hari abantu bagiye banywa context y'ibibazo byagiye bivugwa muri iminsi ishize hagati yiwe n'umudamu wanditse mon logo, right? Birashyushye, oh my god. Bla bla bla, acho biyubwire Kazima Imana inkunda. Bla bla, nababara Imana inyanze ariko abantu nta bubasha bamfiteho. Message iri clair nakubwiye. Kazima Imana inkunda.
mwebwe muhagaze kuyihe kote? Mwebwe ndashaka musigira comment hano hasi. Iriya drama mwarayikurikiraniye hafi ndabizeye cyane cyane abantu banje mu Burundi. Iyi drama tubigenze dute hagati yaba bahanzi, ya muhanzi wandika, ya muhanzi uririmba cyangwa se abakora byombi, tubigenze gute? Mwebwe muri kuyihe side? Mumbwire hano hasi in the comments. Shichana two bavuga ko gusa nta mwanya tugira, tuba turi busy no kurondera amarare ngo twiteze imbere. Enemies tak Baba God bless enemies tak. Tuzi neza ikibazo cyabaye hagati ya KDK na Fernando, so ushaka bati n'indirimbo nyine y'igisubizo ashasubiza ari amagambo yavuzwe n'ibiki, ariko n'indirimbo n'umuntu udafite iki kibazo cyangwa se n'umuntu muri rusange ufite iryo terambere ari guhagaranira, ariko abantu akaba mucinege nawe indirimbo yamufasha. Indirimbo nawe yamufasha. Murabizi ko abantu buri muntu isaha yo gutera imbere iratandukanye, kandi abantu bafuha batifuza iterambere ry'undi barahari, sibo babuze muri community zigiye zitandukanye. So ni indirimbo nubwo tuzi ko kuri Fernando iri personnel, ni indirimbo yafasha n'abandi bantu mu buzima bwabo personally, kuko ni ibintu bikunda kubaho cyane ariko nubasumje bifuza ko wokwama inyuma ukaguma basega. Mana nchirizira igikombe kindenge, munabansi baje sindamusiga, ariko nazi kuri oko ntacyo bitwaye nobabadarima nyanse nayaba. Yewe nkimara kumva ibi bintu navuze ati none se hajya bigenda gute umuntu yandikiye undi? Iyo umuntu yandikiye undi ubundi umuntu ntamwishyura, iyo unyandikiye indirimbo sinkwishyura indirimbo ikabi yanjye, right? Ariko nyine nka kuri amologo yagiye kuri channel ya KDK, ni indirimbo ya KDK, right? Ariko nimba Bellissima yarabaye publiye ku izina rya Fernando, byanze kuze Fernando yishyuye KDK, right? Nimba ataramwishyuye aho ngaho ubwo hari ikibazo. Ariko nyuma yuko umuntu yakwishyuye indirimbo wamwandikiye, indirimbo se ntibibayiye? Mumbwire nge nukuru kuko kera niko kuko nge nabyumvaga, ariko nimba wenda atari uku byagenze, bafite andi amasezerano bakoranye and everything. Après ndabyumva ko indirimbo yaririmbiye madamu we ifoko yitwa ko ari indirimbo ye, birumvikana. So nimba yaranayandikiwe ariko byarabaye hagati yabo, bakabivugana bikaguma hagati yabo, ubundi byagiye gusohoka gute? I don't know. Sinzi side ndiho, ngewe ntabwo nsobanukiwe neza ibyabaye, sinzi kontra basinyanye cyangwa se ukuntu bumvikanye. Nabo basha bamfise ko ona bla bla acho bibwiye Kazima Imana inkunda. Bla acho bibwiye Kazima Imana inkunda. Umuntu numuha akazi wamukoreye ujye umwishyuza, kandi nakagura naguha something in exchange, nyine aba yakiguze icyo gikorwa cyawe. Nge nuko mbyumva, mwe mubyumva mubute? Mumbwire hasi in the comments. Thank you, dear God. Thank you, Mama. Thank you, Bellissima, my love. Thank you, brother and sisters. Thank you, all my family. Thank you, my fans. Thank you, Megamind, Sadak. Thank you, Big Boss, Emery, my big brother. Respect. Wow, hano arangiye ashoje ashima abantu bose bamushyigikiye, bamufashije muri uru rugendo, inshuti, umuryango, abavandimwe, abavandimwe amaraso cyangwa abavandimwe b'umwuga. Okay, I like that. N'abafana, of course. All my enemies. N'aba enemies, n'abanzi. Shout out to Molly. Shout out to Molly who shot this visualizer. Oh my god, murakoze cyane ku bantu basabye indirimbo, ndayikunze cyane. Irimo message iri personnel nkuko nabigarutseho, tuzi ikibazo cyabaye, ariko n'indirimbo n'umuntu usanzwe yakwifashisha. Nkuko nabwe iyi ngeso ibaho yo gufuha cyangwa se yo kumva ko iki cyumviro cy'uko umuntu atishimiye iterambere ryawe ni ibintu bizwi, bibaho cyane muri community zitandukanye. So itondera inshuti zawe, itondera abagenzi bawe, cyane iyo ubuzima bwawe butangiye guhinduka, itonde ureba abantu bakuri iruhande nimba ari abantu bo kwizerwa, yes or not.
ni ibintu bibaho so ni byiza gukora indirimbo nk'iyi ngiyi ivuga kuri iyo situation. Naho ubundi ntegereje comments zari kugira ngo mumbwire mwebwe iki kibazo hashize iminsi cyaravuzwe wenda cyamaze no gutangira kwibagiranwa, mwebwe ibi bintu mwabyakiriye gute? I don't know, ariko it's crazy again. Ngiye buri gihe umuhanzi cyane cyane iyo ntamuzi personally, yo il faut kugarda distance. Mujye mumenya ko abahanzi ari abantu, niyo yakosa ujye umenya ko ari umuntu, ujye umenya kumukundira igihangano cye ugitandukanye no kumukunda nk'umuntu. Ngewe abahanzi benshi hari igihe bashaka kwitwara nabi mu buzima, simvuze ko Fernando yitwaye nabi cyangwa neza, sinzi, ariko ibihangano bye ndabikunda muri rusange, so ni ibintu mbasha gutandukanya. Ntabwo ari uko ngo ejo ngo Fernando yakubise umuntu ruki ngo igihangano cye ngo umuziki wose mutaye muri puberi. No, I don't think so. Ahubwo ifo kwiga gutandukanya ibintu bitewe na relationship ufitanye n'uwo muntu, you know what I'm saying. Ariko inshuti ze magara wenda zifite ukundi zabigenza, ariko ngiye nk'umufana wa kure, ngiye mfite umubano ufitanye n'umuziki we kurusha umubano ufitanye na Fernando nk'umuntu. So I'm here to support music. I love this. Indirimbo nziza irimo message nziza y'Imana, ariko none y'ubuzima. Ni indirimbo vraiment ikubiyemo ibintu byinshi cyane kandi mu buryo buri moderne, mu buryo bugezweho. So yaba shout out to the dancers, hari abantu bamufashije kubyina and everything. Shout out to everybody. Link ya official video ndayisigana hasi, mugende mwirebe muyereke urukundo, kandi nshamaze gushimira abantu banyoreza indirimbo, bateguza ko ngiye gufata iminsi y'ibiruhuko, so nshobora kutoba active cyane, ariko ku bakunzi b'ama vlogs ngiye kugerageza nkore vlogs muri iyi minsi y'ibiruhuko. Ikindi nababwira nuko muri iyi minsi turi gucuruza imyenda ya Abe Workouts, so cyane cyane nkurikira kuri Instagram cyangwa se urebe kuri YouTube Shorts kugira ngo umenye byinshi kuri iyi myenda ya sport cyangwa se yo mu buzima busanzwe, kuko nge nyambara buri gihe. Uyu munsi sinayambaye, ariko murabizi ko nkunda kuyambara cyane ku bantu nkurikira kuri Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, ku bantu ba hafi. So nagufasha kuguha ibiciro and everything, ukareba nimba watwereka urukundo cyangwa se nawe wakwigurira umwenda umwe cyangwa ibiri, you know, to show some love. Murakoze cyane ku bantu twabanye, ubwo nawe utamu yindi video. Ndabakunda cyane. Bye.